Polícia Nacional Timor-Leste (PNTL) e Unidade de Patrulhamento Fronteira (UPF) e Tentara Nacional Indonésia (TNI) comprometidos de garantir segurança e linha fronteira sira durante a celebração Natal no Tinanfon, Hahuhusi Oikusi Bobonaru Toko Lima. Comandante UPF Superintendente Polícia Euclides Belo informa da daune parte UPF halaona coordenação no comandante Satgas Pamtas ho discutir plano no estratégia onde sabe garante segurança e linha fronteira no russo basira da hutu atu evita transação ilegal. Até dentro de Natal no Tinanfone bem atumai e ao dan Satgas comprometido para garantir a segurança e linha fronteira e comunidade siramos tem que respeitar a lei nação e direito. Nebe vale atu i tabele evita usi desentendimento se nebe cabele amoso problema. Importação foguetes nebe macaia o PF linha canara linha fronteira a minha fatem correna para depois foguetes ira tamacar tu ir presidente legal. Label rola ideia da cola ilegal né quando a me hare a me prende e quando o colega tem sir quando hare hetan mos sira se comunica ba a me se comunica ba mal. Taman maka mu suba komunidade sira hoto kata ita sunu foguete ne dia kwaita mas ita sunu mos itine osan taman maka se dia clear maka tem que tuir procedimento legal ne maka lei estabelece tem que ser licença para objetivo atu usiana tem que claro. Comandante Satgas Pamtas TNI Sektor Barat Letnan Koronel Art Endis Fahrul Rizal encoraja cidadão Hutu tanto Timor-Leste no Indonésia atau mantém no cumpre regra fronteira nação União. Dalam rangka menghadapi Natal dan Tahun Baru ini kepada seluruh masyarakat khususnya masyarakat di wilayah perbatasan baik itu di wilayah Indonesia maupun di Timor Leste kita minta semuanya tetap mengikuti aturan, artinya batas-batas negara sudah ada. Kita sebagai tim atau sebagai instansi yang berwenang untuk menjaga perbatasan mengharapkan masyarakat patuh terhadap aturan-aturan di wilayah perbatasan. Kita juga membantu mengatasi kesulitan masyarakat yang ada di sekitar wilayah perbatasan. Harapannya dengan kehadiran kita baik TNI maupun UPF akan bisa membantu memberi hal-hal yang bersifat positif kepada masyarakat demi terciptanya keamanan maupun ketertiban di wilayah perbatasan.